Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda Trust TV ndetse ukurikira ibiganiro byayo bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku wabaye perezida, cyangwa se reka tuvuge yuko ari uyu nguyu warahiye, Muzehe Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Perezida wa Uganda kuva mu mwaka w'1986 kugeza uyu munsi mu mwaka 2021. Ndetse uyu nguyu ugiye gufata manda y'imyaka 6. Iyi manda y'imyaka 6 ikaba izarangira mu mwaka w'2026. Perezida Museveni ugiye kumara imyaka 40 ku butegetsi, niwe perezida wagize uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi bubiri harimo n'ubwa Idi Amin mu 1971 kugeza mu 1979, ndetse n'ubutegetsi bwa Milton Obote wo mu 1980 kugeza mu 1985. Perezida Kaguta Museveni yavutse mu mwaka wa 1944 ku itariki 15 z'ukwa 9. Avukira mu gace kitwa Rukingiri muri Uganda. Museveni afite umugore umwe n'abana 4. Umugore we yitwa Kanimbabazi, abana be harimo Muhozi, uwitwa Natasha Karugire, Patience ndetse na Diana. Yize amashuri yisumbuye ku kigo cya Ntare School, akomereza kaminuza mu gihugu cya Tanzania muri kaminuza ya Dar es Salaam. Akaba yarigaga ibijyanye na politike n'ubukungu, akaba ari nawe amateka y'urugendo rwe rwa politike rwatangiriye muri iri shuri yigagamo. Perezida Museveni yarwanye intambara nyinshi, aho mu mwaka w'1978 ubwo Idi Amin yateraga agace k'amajyaruguru ka Tanzania, uwari perezida Mwalimu Julius Nyerere yafashe icyemezo cyo gutera Uganda, birangira igisirikare cya Idi Amin gitsinzwe. Idi Amin ahungira imahanga. Nibwo Julius Nyerere yahise ahuza umutwe wari warashinzwe na Museveni, awuhuza n'igisirikare cya Uganda. Idi Amin ava ku butegetsi. Ubwo nibwo Obote nawe yahise yinjira mu butegetsi. Obote yafashe ubutegetsi binyuze mu matora. Icyo gihe ni nabwo Museveni yahise agaruka muri Uganda n'abari bamushyigikiye bose, bajya mu gace k'icyaro, ari naho bahise batangira ishyaka rifite umutwe witwara gisirikare ryiswe PRA, Popular Resistance Army. Akaba aribo baje kurwanya ubutegetsi bwa Obote. Bari bafite igisirikare cyitwa Uganda National Liberation Army. Uyu mutwe waje kwihuza n'undi bibyara NRM, National Resistance Movement. Uyu mutwe washinjaga ubutegetsi bwa Obote kumungwa na ruswa no gukandamiza rubanda, kutagira politike zihamye mu kuzahura ubukungu. Babashinjaga kandi kwica abaturage n'abatavuga rumwe nabo babaziza ubusa. Mu mwaka w'1986 nibwo Museveni yageze ku butegetsi nyuma yo guhirika bwana Obote. Nyuma Museveni yakomeje gutsinda amatora atandukanye kugeza n'uyu munsi. Aracyatsinda kuko agiye kuyobora indi manda y'imyaka 6 yose. Iyi myaka yose yiteranyije, iyi myaka 40 Museveni ari ku butegetsi. Muri iyi myaka 40 hagiye harangwamo udushya twinshi. Reba aya matariki. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 7 2019, umuhanzi Bobi Wine w'imyaka 38 yatangaje ko azahangana na Museveni. Yatangaje ko bazahangana mu matora ya manda ya 6. Mu kwezi kwa 2 k'umwaka 2016 Museveni yatsindiye manda ya 5. Naho ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka 2011 Museveni yatsindiye manda ya 4 ku majwi 68 yose. Mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa 10 Museveni yasohoye indirimbo yise You Want Another Lap. Yayisohoye mu buryo bwo kwiyamamaza. Mu 2005 itegeko nshinga rya Uganda ryarahinduwe, hari mu kwezi kwa 8. Itariki 6 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2002 yahuye n'uwari perezida wa Amerika George Bush, baganira ku buryo ibicuruzwa bya Uganda byagezwa ku isoko rya Amerika. Mu kwezi kwa 3 umwaka w'2001 Museveni yatorewe manda ya 2,
atorerwa ku majwi 69.3%. Ukwezi kwa gatatu ku itariki 24 umwaka w'igihumbi 1998 wari perezida wa Amerika Bill Clinton yahuye na Museveni mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka w'igihumbi 1996 mu kwezi kwa gatanu Museveni yatorewe kuba perezida wa Uganda, atorerwa ku majwi 78.2%. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere igihumbi 1986 Yoweri Kaguta Museveni nibwo yabaye perezida wa Uganda bwa mbere. Museveni mu buzima bwe bwose yagiye avugaho byinshi, aho avuga ko ababyeyi be bafite inkomoko mu Rwanda. Yashinjwe kuba ababyeyi bari Abanyarwanda, ariko we yabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko atari Umunyarwanda ndetse n'ababyeyi batari Abanyarwanda, ariko ibi byose bifite inkomoko. Kuba Perezida Museveni yarihakanaga kuba ari Umunyarwanda byatumye abashakashatsi bacukumbura, bakora ubushakashatsi bwimbitse ngo barebe neza inkomoko ye ya nyayo. Ese inkomoko ye ni iyihe? Perezida Museveni, perezida wa Uganda, umaze imyaka 40 yose ayobora igihugu cya Uganda, inkomoko ye ntabwo izwi. Yateye urujijo benshi. Uyu munsi ugiye kuyimenya neza. Ese koko perezida wa Uganda ni Umunyarwanda cyangwa ni Umugande? Se afite inkomoko yo muri ibi bihugu byombi? Ese ni iyihe mpamvu yihakana igihugu kimwe? Iyi myaka 40 mvuze ni igiteranyo cya manda zose yayoboye, ushyizemo n'iyi ngiyi yagiye kuyobora. Iyi zarangira mu mwaka w'ibihumbi 2026. Kugeza amagingo aya Museveni aracyashidikanywaho. Ibinyamakuru byinshi byagiye byandika, bigacukumbura, bigasesengura, bishaka kumenya neza nihe nkomoko ya Kaguta Museveni, umuperezida ubasha kuyobora manda zingana gutya zose, ndetse n'iya gatandatu akaba agiye kuyiyobora. Aya makuru ndetse n'ibyamuvuzweho byinshi bitandukanye turabikesha ikinyamakuru cyandika igihe.com, inkomoko ya Museveni. Kwitwa perezida w'igihugu cya Uganda biba bisobanuye yuko uri n'umunyagihugu, cyangwa se ariyo kavukire yawe muri icyo gihugu nyine uyoboyemo. Ariko kuri Museveni byarahindutse. Abamuzi neza mangira ko ibivuga ku nkomoko ye ari incurano. Umunsi umwe yigeze kuvuga ko yavukiye mu bitaro bya Mbarara, ashimangira ko atazi itariki y'amavuko. Icyo gihe hari Mata mu mwaka w'igihumbi 1992, ariko nyuma yaje guhindura, avuga ko ari Ntungamo aho kuba Mbarara. Kuvuga ibi bintu binyuranye byateye urujijo abantu benshi, bibaza uburyo ushobora kuyoberwa uburyo bw'amavuko yawe, kandi mu kuri warakuze ufite ababyeyi, nta kibazo na kimwe bigeze bagira. Byakunzwe kuvuga ko kandi amazina ye akoresha Yoweri Kaguta Museveni atari yo ye nyayo nyakuri. Ubundi ngo yitwaga Yoseri Tibuhaburwa Rutabasirwa Buzariranwa, ndetse ngo yavukiye mu Rwanda, nubwo akomeza gushimangira ndetse agahakana yivuye inyuma yuko atariho yavukiye, akavuga yuko yaboneye izuba muri Uganda. Virunga Post, ikinyamakuru igihe.com cyakesheje iyi nkuru. Virunga Post yavuze yuko ifite amakuru y'ukuri yerekeye isano hagati y'u Rwanda na Museveni. Abafite amakuru yizewe kandi bazi neza Museveni kuva mu buto bwe bagaragaza ko we na nyina nyakwigendera Esther Kokondeka bageze muri Uganda bavuye i Butare mu majyepfo y'u Rwanda, aho yavukiye ahagana muri Mata mu mwaka w'igihumbi 1943. Umwe muri bo yitwaga Gertrude Byanyima, umugore wa nyakwigendera Boniface Byanyima wahoze ayobora ishyaka riharanira demokarasi muri Uganda. Yavuze ko Museveni yavuye mu Rwanda yerekeza muri Uganda ari umwana. Umwanditsi w'inkuru dukesha Virunga Post igaragaza ko aya makuru afite uruhengekero kubera yuko yatanze azi neza Museveni, cyane ko mu bugimbi bwe yamaze igihe kirekire aba muri uyu muryango wa Byanyima mu mujyi wa Mbarara muri Uganda. Byanyima bivuga ko yishyuriye amafaranga y'ishuri Museveni, ariko uyu mukuru w'igihugu cya Uganda
yayahakanye yivuye inyuma. Yavuze yuko aya makuru atariyo. Umunsi umwe ubwo yagezaga ijambo ku bayoboke b'ishyaka rye mu rugo rwe Imbarara, ku wa 2 Werurwe mu mwaka w'1996, Byanyima yagize ati Museveni ni nkatwe hano. Yaje hano afite imyaka 16 kandi nitwe twamureze. Ntiyari umuhanga mu ishuri. Akabati mubona hariya kari isomero rye. Ukarebyemo wasangamo ibitabo yakoreshaga. Ibyinshi bivuga ku bukoloni burimo amazina yakoreshaga ya Yoseri Tibuhaburwa. Byanyima avuga yuko Museveni yahageze afite imyaka 16. Byanyima ntiyasobanuye neza niba yarageze muri Uganda afite iyo myaka cyangwa niba ari icyo gihe yaragereye muri urwo rugo. Nyuma yo gutangaza ayo magambo, bamwe mu bana ba Gertrude Byanyima barimo Malta, Winnie, Abraham, Anthony banditse ibaruwa yisegura kuri Museveni ku ngaruka y'abaragizweho n'ibyatangajwe n'umubyeyi wabo, ariko ntibigeze bamuvuguruza. Gertrude Byanyima wavugaga Museveni yakoresheje izina rya Yoseri aho kuba Yoweri. Yanavuze ko ryari ryo zina rye bwite. Abiganye na Museveni bavuga ko yiga muri kaminuza yakoreshaga ta. Iyi nyuguti ya ta yayikoreshaga nk'impine y'izina rye Tibuhaburwa, izina yari yariyise. Mu buryo burambuye, iri zina ku mvugo y'ikinyankore igira iti ubwenge Tibuhaburwa, bisobanuye ngo ubwenge burarahurwa ntibwigwa. Mu nyandiko ye yo mu mwaka w'1971 yise Fanon's Theory on Violence, izina ry'umwanditsi ryari Yoweri T. Museveni, bigaruka kuri yata ya Tibuhaburwa. Abantu benshi bo mu burengerazuba bwa Uganda nabo bemera ko Museveni afite inkomoko mu Rwanda, mu bitwa Abanyarwanda cyangwa impunzi z'Abanyarwanda zabaye muri Uganda mu myaka 30 mbere yo kugaruka mu Rwanda ahagana mu mwaka w'1990. Abazi neza Museveni muri bo bashimangira ko umubyeyi we nta rurimi rwo muri Uganda yavugaga neza, ariko ngo yari intyoza mu Kinyarwanda. Inshuro nyinshi Museveni yasabwe kwerekana gihamya ishimangira ko inkomoko yari muri Uganda, nibura ngo yerekane aho basekuru babashyinguye, ariko ibyo yabigendeye kuri. Ntiyigeze agira icyo abitangazaho. Abasesenguzi bagaragaza ko kuzamura icyo kibazo bari bazi neza ko Museveni atagifitiye igisubizo, ahubwo bashakaga kumwotsa igitutu gusa. Muri Gashyantare mu mwaka w'1994, Museveni yagiriwe uruzinduko rw'akazi mu gace ka Gulu, aho yaganiriye n'ibihumbi by'abaturage. Icyo gihe abakobwa bo mu ishuri ryisumbuye rya St Catherine bamuvugirije induru bavuga ko guverinoma ya NLM yuzuyemo Abanyarwanda. Bati murebe, ni Umunyarwanda wuzuye. Museveni yumvisha amagambo yabo mu kwiregura ati aba bakobwa baravuga ko ndi Umunyarwanda, bashobora kuba barambyaye ndetse bari mu mwanya mwiza wo kudusobanurira. Umuyobozi w'ishuri Beatrice H.A. Lagada yahise ahagarika aba bakobwa 6. Urw'uwo munsi Museveni aba ararutorotse. Nanjye reka mbe mbatorotse. Reka twikomereze turebere hamwe uko kurahira kwe kuri manda ye ya 6 byagenze. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yongeye kurahirira manda ye ya 6 yo kuyobora igihugu cya Uganda. Uyu muhango wabaye kuri uyu wa 3 ku itariki 12 z'ukwa 5 2021. Wabereye ahitwa Ikololo Independence Ground i Kampala, ni muri Uganda. Iyi manda ya 6 irahesha Perezida Museveni kuzamara imyaka 40 ari umukuru w'igihugu. Byatangiye guhera mu mwaka w'1986. Perezida Museveni yarahiye kuzubahiriza amategeko nk'uko biteganywa mu itegeko nshinga ry'igihugu cya Uganda. Yarahiye kandi ko azaharanira guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ba Uganda n'ubusigire bw'igihugu cyabo. Perezida Museveni yatsinze amatora ku itariki ya 14 Mutarama 2021.
yagize amajwi 58%. Ni mu gihe bari bahanganye Robert Kyagulanyi Bobi Wine yagize amajwi 38%. Ku bw'ayo majwi Bobi Wine yari yabonye yarajuriye ariko yaje kwisubiraho. Uwari usanzwe ari perezida n'ubundi aba ari uyobora. Iri rahira rya Museveni ryari ryitabiriwe n'abaperezida batandukanye, harimo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimye, perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir, perezida wa Namibia Hage Gotfred Geingob, perezida wa Guinea Alpha Conde, perezida wa Ethiopia Saleh Work Zewde, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Nana Addo Akufo-Addo, perezida wa Ghana Samia Suluhu, perezida wa Tanzania na Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya. Muri iri rahira perezida w'u Rwanda ahagarariwe na Manase Nshuti, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika by'Uburasirazuba EAC, niwe wahagarariye perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri uyu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu 11 bo ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamabanga wa Museveni Haji Yunus Kakande yatangaje ko abantu 4294 aribo batumiye kwitabira ibirori byabereye ahangaha Ikololo. Yashimangiye kandi ko abari bari aho bose babanje gupimwa icyorezo cya COVID-19. Mu rwego rwo gucungira umutekano abari bitabiriye umuhango, leta ya Uganda yohereje abashinzwe umutekano benshi bahagije mu buryo bwo guhangana n'umuntu cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose bishobora gutera umutekano mukeya muri iki gihe cyo kurahira. Umutekano wari ukaze cyane nko mu mujyi wa Kampala, ndetse n'abantu bari bambaye maske cyangwa se udupfukamunwa mu buryo bwo kwirinda icyago cyose cyabatera muri iki gihe cy'ibirori. Uyu muhango wo kurahira kwa perezida wa Uganda wabashije kugenda neza, aho iyi manda izarangira mu mwaka w'2026. Reka tube dusubikiye ahangaha. Nizere ko mumenye bike kuri Museveni, ariko mu gihe gitoya turabagezaho byinshi byerekeye kuri Museveni, nk'imvano y'urwango rwa Museveni ku Rwanda, uburyo Museveni yokeje nyina igitutu amubaza se wamubyaye, Museveni mu gihe cye cyo kwiga, ndetse n'ibindi byinshi byerekeye amateka ya mama we ndetse n'uburyo yabayeho akiri mu Rwanda. Niba wakunze iyi nkuru, kanda like, ukore share, ubigeze ku bandi. Genda Rwibutso Shema Jemima. Wakoze kubana na Trust TV. Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust TV.